let's go to... Viete, čo je dnes luxus na realitnom trhu? Nie mramor, nie zlato, ale byt, do ktorého prídete a rovno bývate. Týchto 50 m2 bolo navrhnutých tak, aby dávali zmysel každému jednému dňu vášho života. Samostatná kuchyňa na mieru vytvára priestor, kde sa nebude len variť, ale stretávať rodina. Obývačka pôsobí vzdušne, moderne a zároveň prakticky. Spálňa ponúka pokoj, ktorý po celom dni naozaj oceníte. This energy turns nice into memory. Count up the bands he been working all summer. Ex didn't know what he had, what a bummer. Insecure people turn to insecure lovers. But my drink is almost out and I'm about to pour another. Just let it out. The night has just begun, we on alert for now. If I get too fucked up, promise you'll hold me down. Yeah, this that shit you can't deny. This that shit you feel inside. It's our life, our time we live. This shit feel like Friday nights. This shit made me feel alive. I feel like we in paradise. Košičania KVP jednoducho milujú a kombinácia kompletnej rekonštrukcie, výbornej dispozície a lokality jednoducho funguje. Zavolajte. I'll never let you go.